Yemuli eZimbabwe namhlanje siyathaba kakhulu siyalamukela silamajida lapha avela eVictoria Falls ayeMokomba namhlanje siyathaba kakhulu siyalamukela majida linjani Siyabonga lathuka lapha Costa selibona lapha lise Washington DC belichaya laphana ngempela viki bekuminjani lapha impela viki le sesifika lapha kuyishow yokuqala abantu bajabule kakhulu lathi sajabula nje ukuthi kade sithe siqalise but sake sabuya futhi so okukhulu lapha nelingathi likubonile ngesikhathi lapha lichileke labuya but lake lahlala kwesikhatshana seliqalisa khathesi ikuyini engaphi kwethembisa abantu Ayizokutembisa abantu ukuthi lapha siliphathele iqembu elitsha ele music esiliqoqileyo so music le entsha izothenga uThusona Tracing in the Sand inThusona leyi phathisani iminjani ichoni kuchoni lokho ikuyini okwenza ukuthi litshintshe libe lomculo leyo ongani ngithe ngiulalela ngeze ukuthi hayi kungani kuyakhwela sibili kuyaphezulu lapha singathi okokuqala ngisho indimi esizikhulumayo angisho zingathi zinengi zimbalwa ngisho zinhlanu angisho so okwakathesi sithethe kulubale la kunyanja leTonga angisho sahlanganisa khonapho but mainly kakhulu sikulubale angisho so imusic yethu iya kakhulu emasikweni angisho so kungahlukana ngokuthi umuntu ukuthi azwisise ngolwimi lwesindebele ngolwimi lwesishona kodwa khona kube kusitsho nje into eyodwa phakathi kugoqela yonke into angisho njengokuthi for example ngizathatha nje ingoma ethi ngiyasola angisho ingoma ukuthi ngiyasola ngakuthatha ngesindebele kube kungathi uthi umuntu osolayo angisho kodwa ngalolu limo lungapha ikubonga ikubonga so sibonga amasiko sibonga ukudla konke sibe sikuphiwe nje ngesikhathi sona leso nxa kunizulu kusenziwa konke nje khona kyani so sikhangelela nje ukuthi lathi hayi abalandeli bethu sisale lokho sikhipha umculo lo omnandi phakathi kwabo lathi kungaba injabulo kakhulu nxa singabona besilandelela lathi ngoba yikho sizathola khona amanyukunyuku ukuthi sinjani sale siqhubekela phambili ngokubanikeza nje konke okumnandi so lapha eMelika lizakuya kuziphi indawo zinengi kangana indawo eliyaba likho lichaya khona indawo zikhona zinengi kakhulu ama state mona ngu7 or 8 lapha siyakhona selisuka lapha liyabe seliqondenga sisuka lapha eWashington DC lisuka lapha eMelika nxa suka lapha eMelika kumele sithi UK sithi UK khona phana then sesiya eEurope then sesibuyela ekhaya ngo mid September khona siyabe sesiqedile alright lingasitshayela nje okuncane nje impijana lesithi hayi ngeke silizwise Kweli intaba sambe mfana wami kweli intaba sambe ute kukashana kweli intaba sambe ute la siyakona saze kweli intaba kweli intaba so abafuna ukuthi balilalele bengalitholanga siyatholakala kuwonke ama platform lawo Spotify iTunes sonke indawo lapho sikhona la ngabe follow iband ukuthi betholi information about iband ku Facebook Instagram sisebenzisana leli bizo lokuthi Mokomba MOKOOMBA siyatholakala zonke indawo lapho siyabonga nanko ke muli eZimbabwe silabo lapha amajida awe Mokomba ese Washington DC olibonga lapha nguThabo Kancube